Anambile. Ay, anambile. Bagata ne kundwa. Liga ngapha nikekela bo. Awulunye. Yang malume. Malume sobuye esikoleni malume. Malume Njani mshana? Kaphile malume. Ngicalelele nzima le malume senja ngivuka khona ungishiye esikolweni wena vele ngaqala ngahlawula mina malume ngicalelele. Atofika la. Why nidlale kanjena nikaninike nemathuba emshana? Yini into leni endala esikolweni? Hlala ngemali yekugcina uyathi mshana athi siyatabalata na akunalutho. Mina ngimekha sure ukuthi na uye esikolweni uhamba ubhuqile emshana wami. Into ngiyakuhlanganisela. Akwendeki nje umshana ahamba ablank. But ekugcineni what's this? What is this mshana? Mina I make sure ukuthi phela umshana utaba nguye avule likusasa into ihambe likhali livuke. No malume like mina. Ungayi ngami kuthi mina mshana I tried mshana wami evamas. Sinkwasami ngazama kusibhaka. Sashele havini. Aphuma ka form 1 bangibonga. But ngithi ngikuweke wena push. No. Start early totos. You know your pace. Keep on pushing. But yehluleka yini mshana? Malume wena so uyachaza awungitshela uqondekele ngifelile. Oye malume siya mne report le bo reta bangaka. Buka phela buka. Base bayithi uyasho lo teacher la agcineni lama because na teacher nomkhulu uyakhomenta phela naye uyabhala laba babhalile bathi utela sidonona. Yiwo igama lami mina malume ngihlonipha but lo N lona bekufuna kube capital le. Hey no lo N usina nada school. Awubuyeli. Let's call school.